zabyaye amahari hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya kubera intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe amahanga akomeje gukurikirana ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, havutse andi makuru akomeye akomeje guteza impaka ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko Ukraine iri mu bihugu bifasha umutwe wa AFCM 23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara Ukraine yahise isohora itangazo rihakana ibyo birego ivuga ko ari amakuru y'ibinyoma kandi adafitiwe ibimenyetso. Ese niki cyabaye? Niki Uburusiya bushingiraho kuki Ukraine yavuze ko iba ari uburyo bwo kuyobya uburari? Ese aya magambo ashobora kugira izihe ngaruka ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari no mu mubano mpuzamahanga? Tugiye kurebera hamwe iby'impande zombi zatangaje, dusobanure icyo ibimenyetso bihari bivuga kugeza ubu n'icyo bishobora gusobanura ku rugendo rw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni The Quick Times News. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe nimba ari ubwa mbere twatwanye cyangwa se utarakanda subscribe, ubundi natwe tukuvire imuzi n'imuzingo amakuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuhaye ikaze. Mbere na mbere reka duhere ku mavu n'amavuko. Mu mezi n'imyaka ishize, ikibazo cy'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo cyakomeje gukurura inyungu z'ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga. AFCM 23 ni umwe mu mitwe yitwaje intwaro ikomeje kugira uruhare rukomeye muri aya makimbirane. Mu bihe bitandukanye umutwe wagenzuye ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byatumye habaho ibiganiro byinshi bya diplomasi n'ubuhuza hagati y'impande zitandukanye. Muri icyo gihe kandi intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine nayo yakomeje kugira ingaruka mu mubano mpuzamahanga. Byo byatumye ibihugu byombi bikomeza guterana amagambo no gushinjanya ku bibazo bitandukanye bera mu bice byinshi muri iyi si. Ni muri urwo rwego rero Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ubwo yari mu ruzinduko mu gihugu cy'u Burundi yatangaje ko Ukraine iri mu baterankunga b'amahanga ba AFCM 23. Icyakora nk'uko byatangajwe ku mugaragaro nta bimenyetso bifatika yashyize ahagaragara bishyigikira ayo magambo. Nyuma y'ayo magambo guverinoma ya Ukraine yahise isubiza ivuga ko ibyo birego nta shingiro bifite. Ukraine yavuze ko idatanga ubufasha ubwo aribwo bwose kuri AFCM 23 kandi ishimangira ko itivanga mu makimbirane yo muri Afurika. Aya magambo atandukanye y'impande zombi yahise akururira ibitekerezo byinshi mu banyapolitike, mu basesenguzi ndetse no mu bakurikirana hafi ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Icyakora kugeza ubu nta bimenyetso byigenga biratangazwa ku mugaragaro byemeza iby'Uburusiya bushinja Ukraine. Niyo mpamvu ari ingenzi gutandukanya ibirego byatanzwe n'ibimaze kwemezwa n'ibimenyetso. Umuvugo w'umuvugizi nyuma abwo cyangwa se ibyatangajwe n'Uburusiya nyuma yo kureba amavu n'amavuko y'inkuru, reka noneho twinjire mu buryo mu byo Uburusiya bwatangaje n'impamvu byakuruye impaka nyinshi ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov uherutse kugira uruzinduko hano mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, aho yagiranye ibiganiro n'abayobozi bakuru b'icyo gihugu birimo na mugenzi we ushinzwe ububanyi n'amahanga. Nyuma y'ibiganiro Lavrov yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Muri icyo kiganiro nibwo yavuze ko nk'uko Uburusiya bubivuga Ukraine mu bihugu bifasha AFCM 23 umutwe ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amagambo ya Lavrov yavuze ko hari ibihugu by'amahanga bikomeje kugira uruhare mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze ashyira Ukraine mu bihugu avuga ko bifasha M23. Aya magambo yahise akwirakwira mu bitangazamakuru mpuzamahanga ndetse anatangira kuganirwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abasesenguzi benshi bagaragaje ko ibi birego byari bikomeye kuko byahuzaga intambara
iri kubera i Burayi hagati y'Uburusiya na Ukraine n'ibibazo by'umutekano biri mu karere k'ibiyaga bigari. Aya si amagambo ya mbere aturuka i Moscow ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwabanje intumwa yungirije y'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Anna Estineva yabwiye akanama k'umutekano ka Loni ko igihugu cye gihangayikishijwe n'amakuru kivuga ko hari abacacuro abanyamahanga bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko bamwe muri abo bantu bavuga ko bafite uburambe mu ntambara yo muri Ukraine kandi ko bashobora kuba bakora nk'abatoza cyangwa bakifashishwa mu gukoresha indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Ariko ntabwo aya magambo ntiyaherekejwe n'ibimenyetso byigenga byashyizwe ahagaragara ngo byemeze ayo makuru. Uko amahanga rero yakiriye aya magambo nyuma y'ibyo Lavrov yatangaje, amaso y'abakurikirana politike mpuzamahanga yahise yerekezwa kuri Ukraine kugira ngo harebwe niba hari igisubizo cyayo. Abasesenguzi bamwe bakomeza kugaragaza ko iyo igihugu gitanze ikirego nk'iki bikunze gusaba ko habaho ibimenyetso bifatika bishobora kugenzurwa n'inzego zigenga cyangwa imiryango mpuzamahanga. Kugeza ubu nta raporo rusange yigenga yari yemera ku mugaragaro ko Ukraine ifasha M23 nk'uko Uburusiya bibivuga, dore ko hari n'ababifata nk'aho nyine ari ikibazo cy'Uburusiya bashaka kwifashisha nyine kubera intambara yabo. Igisubizo cya Ukraine n'ibyo barishinja nabo Uburusiya. Nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov atangaje ko Ukraine iri mu bihugu bifasha M23, guverinoma ya Ukraine ntiyatinze kugira icyo ibivugaho. Itangazo yashyize ahagaragara Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine ryatanzwe n'umuvugizi wayo Oleksiy Tykhy, Kiev yahakanye yivuye inyuma ibyo birego ivuga ko nta shingiro bifite. Ukraine yahakanye ibirego mu butumwa bwatangajwe ku rubuga rwa X nyuma bugasanga ingizwa itangazamakuru na ambasade ya Ukraine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tykhy yavuze ko igihugu cye kidatanga ubufasha ubwo aribwo bwose kuri M23. Yagize ati byatangajwe na Lavrov by'uko Ukraine ifasha M23 muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni amakuru y'ibinyoma ya Kremlin kandi nta shingiro na rito afite. Turabihakana kandi turabyamagana ku mugaragaro. Mu itangazo ryayo guverinoma ya Ukraine yashimangiye ko politiki y'ububanyi n'amahanga itarimo kwivanga mu ntambara cyangwa amakimbirane yo ku mugabane wa Afurika. Nk'uko Kiev ibivuga, ibikorwa byayo byibanda ku kurengera ubusugire bwayo no guhangana n'intambara iri ku butaka bwayo, aho yavuze ko nta nyungu ifite zo kwivanga mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza ibyo yashinjwaga, Ukraine nayo yashinje Uburusiya kuba ari bwo bukomeza kugira uruhare mu guhungabanya umutekano mu bice bimwe bya Afurika. Tykhy yavuze ko Moscow ishyirwa mu majwi n'ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga ku birebana no guha ubufasha imitwe itwaje intwaro mu bice bimwe by'umugabane wa Afurika, nubwo ibyo birego nabyo bitavugwaho rumwe n'impande zitandukanye. Yanavuze ko Uburusiya bushinjwa gushaka abarwanyi mu bihugu bya Afurika kugira ngo bajye gufasha mu ntambara ibuhuza na Ukraine. Muri iryo tangazo Kiev yavuze ko kuba Moscow ishinja ibindi bihugu ibyo nayo ishinjwa atari ibintu bishya muri diplomasi y'ibihugu byombi. Ubwo nuko nkuko bimeze ku byatangajwe n'izo mande zombi, yaba Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Turakomeza kubakurikiranira uburyo gahunda zimeze kuri ibibazo ndetse n'ibigenda bitangazwa muri Loni. Iyi ni Quick Times News, wacyo isabwa no kujya wasi subscribe ukakanda ubundi tugakomeza kubana 5 kuri 5.